मैम खुरुमजरी नोटिस विंडो टीवी की डायलॉग मिडेंग ताबीरिबा पुनंग पुतराम नोक्चरी ngasi kai koi dialogue thamjari ba topic si NRC before delimitation hauze very impending issue oiriba NRC hana chatna halu census ki mamang da delimitation ki mamang da haina ngarang handa so koi gi khwairam ban kai thel da miyam ga achaw bai hau hau dana koi punamang na ungki bagi yam phong phong saba koi gi thodok amasu leire manipur da koi puthokani haina tawriba census ki operation gi wafam mama hojik la ibasi 2026 ki april dagi masi akhoi haudoini masidais 2027 2027 फाउबदि अखोई सिदगी हाउसिंग की करी के हौरकान मिकोक्ति बसे मसी की चथनबा तहि तरा तरा की तगो पोसी 2021 दई 11 फाउ लेखिबे सिदा चयेनबा मैमम लेखरे मसी की डाटा सिंग सेमदो उ हाइबे पोट मैमम लेरी सो अनफॉर्चुनेटली 2021 दा ड्यू टू कोविड लेबना अखोई ने सिगी पोसी तौदना लेरे अदुना मसी दे सोइगिबा डाटा मैम अननेचुरल अखोई की मैम ग्रोथ मैमम ओइगिबा अदुगा नेचुरल एवरेज से हेना अखोई मणिपुर दना 44 अखोई की पॉइंट समथिंग हेना वांग लेखिबा मरोइना अखोई की चांदेल की चाकपी करोंग सब डिवीजन दा सादा अखोई चामा हेनबा मसिगी चांग हाइतारे मसमाना मयाम ना नेचुरल ग्रोथ हेंका किबि लेखिबा डाटा मयाम ची सेमदोक सेमदिन तौ हाइबगी मयाम अमा अखोई की ngalingai dum lauraga laaba haitare sigi posima leiri aduna masigi posi ekoi 2000 handa ki 26 dagi tawni hena matam ji tension lakpa lepse lakpa haitare sidai sidai da akoi ki mayam gi leibak miyam gi haitare maroina just and fair delimitation gi akoi gi tongan tongama differentiation singi punchen ba apun ba body aduga miyam ga loina na haitare majority of the people masida akoi yaning da ba phongdok pa adum group khara su leitabina te du majority of the people ngalingai gi matam dagi adum akoi na masigi hana NRC me senga chatna han gadam ne otherwise na te haraka na siga manaba mechanism amana mathau tawgadam ni haibagi wafam si lauraga lai aduna akoi da huji akoi gi indigenous identity gi adagi population gi masing khangdana khunmya mi hengalakpagi illegal immigration gi wathok chaung लेरिंगै मरक सैदा अखोई मसी चटना हल्लाकांदा मदुगी असेंगबा तरंग पोतुमा खंगदो मतुंगदा हाना मसीगी अखोई सेंसस की थबक तौगदबनी नत्रगदी मसीगी अरानबा डाटा से युमफम ओइरगा स्टेट असी की थबक थरम मयाम अमा पॉपुलेशन की ता मतंग मयाम अमा चयेतनबा चैननेबे लेखिबा तारगदी हेन मदुगी लाइबक थिबु ओइगनि हाबेगी तोंगा तोंगा मफम मयाम अम लेरी मरमदुना अखोई NRC बिफोर डिलिमिटेशन ममांगदा सेंसस ममांगदा को NRC हन तौगदबनी हाबेगी लेरिंगै मरक्सदा हौजिक्सी तरानेथोय सुबा लेजिस्लेटिव मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की खोगी राजे सुबा सेशन की हौजिक्सु असेंबली फमिंगै मिफम सिदा मयामना इरांग हौरकपा सिगी लोइनना करीगुंबा अखोइना मयामना एक्सपेक्ट तौरिबा करीगुंबा खरा रिफ्लेक्शन नत्रगा करीगुंबा रिस्पोंड खरा अखोइगी असेंबली मिफम सेगे अखोइ फंगदरा अखोइ मयामसु गाइबा हाइतारि कई लाकपा याय हैना अदुबु मसिदा अखोइगी हाउस की लीडर्स ओइरिबा चीफ मिनिस्टर की मफमदगी फोंगदोखिबिसि मयामगी अपाम्बा NRC नत्रगा मानबा मेकानिजम अमना मसि चटना हलकांदा सेंसस ममांगा डिलिमिटेशन ममांगा नाखै सेंगा थबकसि पांगथोकना बाहाइबसिगी पाउखुम चपचाबा मयामना अपामिबसिगी मफमददी वा अमफबो कांगथोकिदे अदुबु अखोइगी स्पेशल ngसाइगी अखोइगी SIR गी कनो सिमदी असोमदगी अखोइगी ECI गी माइकैदगी मसि मतम खरा तपथना बाइन हाइरे यदुना मसि खतंग थिंदबे हाइबो वफम सि खकनतना मयामना पामिबा अखोइगी पोसिगी मतंगदा वहायम पो कांगथोरकपा लेते अदुना SIR गा अखोइगी NRC कदंगदा माना हनबा यारोय मरक्सदा मानदब मयामम लेरी मयामगी अखोइगी डिमांड मसिनति हाइबगा तोंगा तोंगाना अखोइगी सेसुंगी माइकैदगी फिदा अचौबो थौदाम लौरगा सि खोंजंग असिबो अखोइगी लीड तौरगा चंगसिलिबा मयामगी माइकैदगी फोंगदोकपुस मयामम लेरी अदा स्वाइगी मतंगसते अखोइ खना नैना जनबाय ngasiगी टॉपिक से थमजबनी खना नैना बेसरु गाबिना बैदा मक्ता अखोइगी स्टूडियो दंग सिलेक्शन लेबिराय इकाय कुमथजरिबा पैनलिस्ट अहुमदी अहान मक्तदा इमागी मेरागी प्रेसिडेंट इमा सुजाता इमा तराम नोक्चरी अनि सुबदा लेंशन बिरिबसी अखोइगी जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन की कन्वेनर बिरिबो ओजा अखोइगी ओजा जितेंद्र ओजा तराम नोक्चरी अहुमसु लेंशन बिरिबसी UCM की सेक्रेटरी जनरल शांता नाहकपाम ओजा बसु तराम नोक्चरी अहान बगी सी अखोइ हुजिकन इरांग सु तौरी अदुगा चीफ मिनिस्टर की फोंदोखिबे असेंबली फोंदोखिबे वफम सिबसु अखोइगी मैमना पेनदब हाइतारे मैमना तालिबे डिमांड सी मसि सोक्तब यौदब दुना NRC गा मैमना पामिना ट्रगा सिगा मानबा मेकानिजम सिगा SIR गा मानहन बयार वफम से मैमम लेरी अदुना ngalingै मतमदगी ngangnaraga अखोइना सी पोसिम लाब ngasi maksu aduma policy अखोइगी मेकर सिंग पॉलिटिशियन सिंगदा मकोइदे यौननबा मकोइना करी थौदांग पाइखलकदगे मसिगी हिरम सिगी मतंगदा हाइबदो अचौबो वहंग अमनी अदुना मियामसु तक्सिनदुना लाइबनी अन सेंसस तौद्रिङैदा बिफोर delimitation NRC हाना तौगदबनी हाइबगी चपचाबा वफम सिंग सिमक्सु मुखना पुकचगे अहानबगी ओइना लाक्चगे ओजा शांतदा लाक्चगे ओजा अखोइना हानादगी हाइरग लापंग सिमक्सु दुम हाइबा मगदका ताइबा मयामसु दुम पल्लिबा NRC चपचाबा वफम सी delimitation की ममांगदा मयाम NRC अन तौगदबनी हाइबगी वफम सी मतंगदा अहानबगी ओइना थंबियोजा मसी से केनो देखो delimitation
delimitation tꯧba mana mu tongan ma moirego akhoi sida manipur da leise kamai to ke kan akhoi historically maning kitang sorry jangan lai yeng mum change manipur assembly na thawai so yaw der jawm der dinate yam seng na da ko manipur assembly resolution ani lei resolution ani se ai sum park ke ko resolution ani ja resolution ani se kamai to ke da manipur legislative assembly na 2020 kano March 1 2024 da ne resolution ama lowi si resolution je hana le number resolution 5 August 2022 gi makha lok tharak pane ko masi resolution jina mana kari na haige da ma kari na haige kanda masi da policy mana policy akhoi gi mamang de yong na ai ta assembly je concern oi dab din ate ba government je concern oi dab nate si matam sida 2022 si NBN sing palingai matam oi doi ni si matung da 2024 gi March 1 si su ai khan ma da NBN sing palingai matam oi ni si ko mai matam da resolution ani loi masi resolution je amana reaffirm to bani ma hai je this house resolves to reaffirm its previous resolution passed on 5th August 2022 and also urge the government of India to implement a national register of citizen hai ko assembly je ngasai kai hai ni maunda akhoi gi speaker se ta sign to bani masi ko ado masi da lai se assembly jina NRC je ta sengna mamang da NRC to gre hai je assembly je khang da bai type ta to wai NRC implement to hai je masi highway dam ne ko masi NRC implement to hai ba se sida mani keno da ko sida yawi ko koina mama koina sida da e putor ke ko NRC implement to hai ba se masida lay to sida paisa ka NRC implement to da no paisa kai thoi ne ba yadi kai thoi do nate ena adu di hang document pu tho kang gadam ne adu di ko hang document pu tho kang gadam ne ya man hai ju chum ma di ai ko 1951 da ne sida ke ma mi sida ga to bi ko paisa kai tho ki ba ki paper lai sida ko paisa kai tho ki ni na NRC implement in 1951 census se is a register citizen update to matung da loba census o gadam ne have ne hoi hai je ko masi ne hoi hai je ko sida da manipur assembly jina NRC implement to hai po che hai po che khoi yaning da hai tare sine khoi lai je adagi ani su da khoi na hoji khaining se kai no ga da manipur context ta khakdana te assam context ta adagi arunachal gi ahan census ti je arunachal je india ra changa matung da yam thekna census ti ko adagi JNK gi se irang nei haibadagi census ti na thami aduna sagi nan honorable chief minister na haibado akoina mak na haibadu da yamna argue to ba yamna mon onkalaga argue to bai wana te assembly gi august house bo akoina challenge to bai wana te to bu kai no hai ganda yungkok thi ba ho ra di ko ena kano se census se ho ra ne ba yungkok thi ba ho di census ho ra ne madam ni census ta to doi ta bak si di hamlet yauna yum mai di lekai gi yum basing thi di la na narangan kano ga naga ga ku gi to ne ne to da nupi mana thagalak bosi yum ani ho ma jimnaw khak le bosi bu lekai ne hai do ra khun ne hai do ra hai do adu yom thi ka ne ma di ko adu yom thi ka ni aduna sai gi SIR to matung da yungkok thi dam ne adu matung census to da ne hai bi di la le ba sidi ko kai no di census ki phase ani ni han ba phase ina yum masing si do ni adu matung da mi masing thi do ni ko simale ko then SIR ga kano se census ka man de SIR ga NRC ga man de Bengal da Mamta Banerjee gi Trinamool government sina mana claim to we wani mawon da noi to si kai no ga da special intensive revision ai bi mamang da Congress palingai matam da su sumaina census to am dai da voter list check to gi procedure ama ka le me ko hojina SIR ko we wani aduna maram mo ga da sai gi kai ni khoi gi hojiki revision kano se special intensive revision ai bi 18 years ki mathak to le ba 18 years ki mathak to le ba kano khak ta da ga ni 18 years ki mathak to le ba voter da challa ba mi khak ta da madu revise to bane ba census revise to bane te ba ko madi adu ma le re then akoi gi sida akoi na manipur sida akoi na haining isi kai no randa masi akoi na kano da 1969 71 gi matung da ko hill area committee inek to ba matung sida akoi gi manipur da land record ki oiba conflict myam le ba kai gumba SI kano se SI je to matung da yungkok thi ni hai ta ga di akoi 2001 da gina census se akoi 2001 da gina
25 फाउगी मरक सिदा 2021 की सेंसस से तौगी तमनी ना को मसीदा फ्रीज तौरगा थमगी मतम सिदा डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन तौबदा नत्रगा सब डिवीजन ना विलेज ममिंग थोलंब मैम हाई तारे को एसडीओ सिंग ना थोलंब सिंग अदगी केनो ना थोलंब सिंग अखोई डीसी ना थोलंब सिंग अदुदि मथक्ता अमु हेले कमिटी की ngसाई कयानी मखोई की ऑफिशियल सिंग ना ममिंग थोनजलगा अयाब पिरंबा युम मैम से मसी मास्टर रजिस्ट्री दुगा मास्टर रजिस्ट्रार दुगा मदुगा अनि दो कंपेयर तौरगा चेक तौमिनबम चंगेबा सेंसस की युम मसिंग थीबजे हौदने दको अदुना हाइबा थबक सिंग जिदि मणिपुर दा होजि होजिकसु तोआन तोआनबा डिविजनल कोर्ट सिंगदा अदगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिंगदा लंगी येनाबदा खुन ममिंग लेरमदबा जॉब कार्ड थबक सुबदा खुन ममिंग मानरमदबा अदगी पीएमजेएसवाई की थबक सुब कांदा पैसा कायथोके तो कांदा यादबा देन अखोगी ममांगी गवर्नमेंट सिंगना इलेक्ट्रिसिटी कथलो मई कथलो गवर्नमेंट बेनिफिट पी बियारोयना हायरंबा देन 1990s ता 1990s की मतुंग द लेबा अनोबा युम सारकपसिंग नत्रगा विलेज सारकपसिंग दो री चेक तौगदम ने आइबा मणिपुर गवर्नमेंट की ऑर्डर अदे कोर्ट लेबा केस मयाम लेरिबा सिगी केस मयाम जे लेना युमकोक थीगी बाइबजे युम मसिंग थीबा होगी बाइबजे मसी यामा चौबा आरानबा मा ओइगने आबा सिने बा कोइना हाइजे को अदगी अमु लास्ट अइना हाइजिनिंग जे कैनो गांदा मणिपुर दा होजी फमिबा असेंबली से वेबिनार स्टाइल दा अखोई की विजुअली फमने मसे को मी मसिंग सुना मणिपुर इरांग लोइद्री हाइबजे मसी अखोई की असेंबली की खुफमजिना रीएफॉर्म तौजरबने मसाना को असेंबली कुफमजिना हाइजरबने मणिपुर इरांग लोइद्री आइना हाइदो नते लंबी चप यादब कोतबा लोय कौथोगा जी चिंजा वाते पुलिस ना नुंती की रिकॉर्ड थोले अखोई कनोना मसी ट्रक चनी योक्रे चाम योक्रे चेंग बुबो ट्रक योक्रे थाव योक्रे गैस योक्रे थोई अदु इरांग ना नोमै कामनद्रे ना तोंगान बम ओइतासु स्ट्रेटेजिकली मणिपुर से हाइबदी लो मेकिंग अगसाउ से यामना इंगना चिंगलेमना ngasisu फंक्शन तौब ngamde हाइबजे लेमौ लेहौरिबा एमएलए तरेट सिना को तरे निपान सिना उली बनेबा को सि निपान अखोई वेबिनार थ्रू द वेबिनार स्टाइल यावरिबा सिना उली बनेबा को अदुना मरम ओयकांदा मणिपुर दा होजिक से जेएनके दा तौगिबदौना सेंसस से डिले तौगदमनी असेंबली ना रिजोल्यूशन लोबि वाइमने कोइ हाइजे को अदगी ngसाइगी कनो आसाम दसु मसी डिले तौगिबई मरमनी सिनी अदगी लास्टली आइना पन्निंगी से कनो गांदा कोन यामना याम तोइन तोइन पन्नबा को एमस्कोप का एमसुगना साइन तौनरंबा ngसाइगी मोइगी मिको खंदोकपगी एग्रीमेंट जे को मतमदुगी मणिपुर की गवर्नमेंट का साइन तौनरंबा एग्रीमेंट से दा मणिपुर की कनो से चीफ सेक्रेटरी पीसी लोंगकोंगा ना साइन तौबा अमा अखोई याम जितेंद्र होइनसु कनो आईएलपी चेलिंगैदा अदो खोइ मैम संगना आईएलपी तौरिंगैदा एग्रीमेंट अमसु लेरी सिगी एग्रीमेंट अम लेरे को सिगी मतुंग ममांगदा अमु ngसाइगी कनोना अखोइगी कनोगा आरके दोरेंद्रो के मतमदा साइन तौनबा अमलई स्टेट मिनिस्टर के एम कुमार ने अदगी एमस्को की डब्ल्यू देबेन ने को एल दिलीप प्रेसिडेंट एमसु सी पुना साइन तौनबम लेरी सिदेसु मी फॉरेनर कंदोक वारी नि लाइजे को अदगी सिगी ममांगदा सो अमलई अनि साइन तौनरी जे अमददी नोवेम मोइनाल सिना माना ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन की माना प्रेसिडेंट होए कनो यामेम लाबना ऑन बिहाफ ऑफ एमसु साइन तौई अदे सिदेदा चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के सेठीना साइन तौई अदुगा एडवाइजर टू द गवर्नर ऑफ मणिपुर एसवी गोस्वामी ना साइन तौएबा सिगी पोचे अखोइना सि पोचे अखोइना हाइनिंग जे कइनो आइगांदा सि पोचे कइनो हाइनिंग जे कइनो आइगांदा आसाम की एनआरसी अपडेट तौगिबसे अदुंगै मतमदुदा सोनवाल ना माना कनोगी आसुगीरा कनोगी मोइगी कनो ओइरिङैदा लीडर ओइरिङैदा को मागना सुप्रीम कोर्ट चलगा हाइबा एग्रीमेंट जे जिंगजिगी बिहाफ ता फॉरेनर खंदोकपगी थबक पांथोक्ट्री अदुना कोइसदा फॉरेनर खंदोकदमनी एनआरसी अपडेट तौगदमनी कोर्ट केस तौरगांदा मदुगी मखा ताबा स्टेप तो लोकपनेबा अदुना सिमिलरली मणिपुर दसु हुजिक लैबा इन्फ्लक्सी प्रॉब्लम अदे अखोई कुकी सिंगी अखोई आना आई कनोमगा आइजगेबको सिगी 1990 दा एग्रीमेंट साइन तौबा अदगी याम जितेंद्र होय अखोई म्यामना आईएलपी चेन मतम अदुगी मतमदुदा लैबा फॉरेनर इशूगा हुजिक लैबा फॉरेनर इशूगा मानदे हबको 2024 दा यूनाइटेड कमिटी मणिपुरना मतमदुदा सिगा चमानबा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की लारे अमा अखोई अन म्याम तौग फोंगेबको अदु मतमदे येंगंबा एंगल दुना नॉन मणिपुरी एज इन मयांग हाइतारे को मयांग की इन्फ्लक्स मणिपुर येंगंबने अदु मतमदुदा अखोई म्यांमार की इन्फ्लक्स नत्रगा 2000 कनोगी 1 की ngसाइगी माउ मराम पुरुल पोमता की लेरिबा इशू जे अखोई अदु मतमदा याम का हेना मुन्ना येंगुदेबा हौजिकी कंडीशन जिददी अमुका डेमोग्राफिक इम्बैलेंस दा अखोई की कनोना ममांगी लेंगाकना
su sign tawna matamda manipur ga mari india da operate so tawdaba organization jinga sign tawna handak irang thokpa matamda handak manipur da irang achoba thokpa matamda toan ba khulai changjalaiba then ngasai gi population masing thiba gi potsida ngasai khoina NRC tawje hai matamda update tawji haina hai matamda object tawreiba sigi mayam se yengu ganda di akhoi wakanda kai la ke ganda NRC update tawga original citizen se manipur gi thado oibai paiti oibai mar oibai 36 tribes gi manungda NRC 1951 की बेस 1951 की फैमिली ट्री से फंगबा मी सिंगदुना मणिपुर या सेंग सिटीजन नि अतैदुना परमानेंट रेजिडेंट ओइन लेजगेरा वोटर राइट पीदबिदा थमगेरा सरकार मदुगी वारे अमा लवनिंगबा अपा मदुगी वानेबा अदु नतबिदा हुजिक लैरिबा सेंसस की हुजिक लैरिबा 2001 की सेंसस 2001 सेंसस ता माउमाम पुल पमाता खक्तंग दा कैलकुलेट तौ मतमदा 30 केनो 64 पॉइंट समथिंग लापसे अखोइना इप्सा अदगी मतमदुगी लैरिबा गवर्नमेंट हाइ तारे इबो ओक्रम इबो बि पाली गवर्नमेंट मतमदा कोर्ट केस तौरगा मदु कखतनग्रबाउदा कोना मदुगी रफ कैलकुलेशन अमा तौरगांदा 24.8% से ओंथोरगा अदु बाउदा अमुगा मोइना केनो तो रिवोक तौरगांदा होल सेनापति की पॉपुलेशन जी आधार कार्ड का कंपेयर तौ मतमदा आधार नंबर का कंपेयर तौगांदा केनो 40% गतंग आधार पिन फंगिनेबा अदो तादी पॉपुलेशन जी अखोइना होजि सिगी कंडीशन जी द इरांग लेरिंगै जी द लान लेरिंगै जी द म्यांमार दगी क्याम संगजलक्रबनो अदगी अतोप एरिया दगी क्याम संगजलक्रबनो हाइबजे येंगदना अखोइना हेक्ता एसआईआर तौबसिना यारेना पेलगा सेंसस मखा सथबजे मसि लाली हाइबजिनेबा इना हा मरम तमनिंगि ओके जा याम फजनो जाना बड़ी चुमना थंबिखरे अखोइ चयेत नबा मयाम सिदैदा सिकुम डाटा सिदैदा बेस तौरकांदा अखोइ थबक थरक चिंगे पैखलकिबा तारगदि हेना हानादगी हौना अखोइना मसिगी क्लियर ओयु हाइबे पोट लाइसे हेना चयेत नबा अमगी मथंगदा अमना नंजन किगा यामना consequences to यामना अखोइगी चयेतना फत्तबा हाइतारेना दुगुंबा अकाइबा क्या लाखपा याबगी मरमदु लैबना अखोइ बसियाना खैसेंग फॉर्मसे लैरे मरमचा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट तौर लैरे मरमचा न खुन म्याम हेंगलाको जाना सुपनबीगी हुजिक म्याम अमा अदुगा अखोइगी पॉपुलेशन दा अखोइगी नेचुरल ग्रोथ सिदगी अखोइ हेना म्याम अमा तौखिबगी पोसिमा लैखरे अखोइगी 2021 2011 की सेंसस तसो अखोइगी मदुगी चयेतना डाटा दो सेमदो हाइबे वफम सु म्याम लैना खरे हेना अखोइगी मरुइना चांदेल की चाकपी करोंग चांदेल डिस्ट्रिक्ट की चाकपी करोंग सब डिवीजन दा म्याम हेंगथिबा फॉर्म अम लैरे मदु कदाइ फवा चेंग सेमदोख्रम सेमदोक्त्रिबना हाइबगी क्लियर कनोदमा अखोइ मेन तादन लैबे वफम सु लैरे अदा सिगुम चयेतना म्याम जानो अखोइना सेंगदो उ चुंगथो उ अदु मतुंगदा अखोइ मेक सेंगना सेंसस दगी डिलिमिटेशन से लाउ हाइबे वफम से मदुम लैरे दुबु चीफ मिनिस्टर ना अखोइगी असेंबली का हाउस थमकिबा SIR असि तवरदो मरमना अखोइ खर खतंग तपथबयान लै हाइबा पोतुगदी मदुने पेनिंगाइ ओइदे अदुगा मैम तालिब डिमांड सिटी NRC नत्रग सिग मानब मेकानिजम अमना मथौ तोहलु हाइबगी वफम दुने हुजिक थमिसै ओजा जेतेंद्र मु लाक्चके ओजा कमाइन थम्बिनी हुजिक अखोइ लैरिबा वफम सैदा कयामुक यामना मसी ममांगै देसु कोइना तालगा लाकपा मैम हाइरगा लाकपा मसिना सोखलक मैम अमा अखोइ लैखले इलीगल इमिग्रेंट अचौबा इशू लैमदना अखोइगी लोकल इकोनॉमिक स्ट्रेंड अचौबा लाकनी कल्चरल आइडेंटिटी दा अदुगा अखोइगी डेमोग्राफिक इम्बैलेंस मैम अम लाकपा अखोइना पोसिमा सुगमसे मैम अम लैबा मरमना हौजिकसे पॉलिसी मेकर्स सिंग पॉलिटिशियंस सिंग मखोइना लौखटफम थोकपा थौदांग मखोइगी नाकोंगदा यौहनदबा यादबा पोट मसु लाए कन्ना मैम इहौ हौदना हुजिक सिगी नक्सिलकपा सैदा अखोइसु तौरई हाइतारे अदुना सि मतांगी ओजागी कमाइन थम्बिनी ओजा सिगी नॉर्थ ईस्टर्न विंडो बिंग बिरिबा मणिपुरी पुमना मुपुई कोंगनन खुरुमजरी लोइना पेनेलिस्ट अमदी एंकर पुसु इकाइ खुमना बुचरी असिगी टॉपिक सिदा हाइरिसी NRC बिफोर डिलिमिटेशन हाइबनी अदुगा सिगी टॉपिक सिगी मरी लेना हुजिक मणिपुर मियाम समम नबम फाउरसी NRC हाइबसी करिनो डिलिमिटेशन हाइबसी करिनो अदो सिगा मेंशन तौदबा हुजिक इखौ सिगी मरी लेनाबदा SIR नामसु सोंथोरी अदुगा सेंसस हाइबसु सोंथोरी मरी ने बुजिकसे कोइ समम नब लेरिसे अदुदि NRC जी करिनो डिलिमिटेशन करिनो SIR करिनो सेंसस खंगद्रगदी मदुगि खंगद्रगदी अखोइना अदुम बरी सनाबदा अदुम खरसु गाउदा माले हाने खंगे मक्ति NRC की मरमदा अदुगा डिलिमिटेशन की मरमदा नत्रगा डेमोग्राफर की मरमदा आईडी एक्सपर्ट अमदि नते अदुगा अदुगी मरमदसु नैनबा डॉक्टरेट अमसु नते अदुबो लैरिबा मणिपुर की इशू सिदा कोई तंगाई फदना होजि ओरिबि इशू सिदा करिगुम खरा तहोगदबा यादे इलीगल इमिग्रेंट की ओइबा प्रॉब्लम अम लैरे मसि कमदोंग सॉल्व तोगतगे हाबिगी मतंगदा चेन चोंगजबा मिसक अमो ओइना कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन की माइकेदिगी आइना मोट सिनजरगा आई वफम खरा थमजगे मयामनसु
पुनिंग संगना ताबिगनी ताबिगदोरिबा इसिनो मयाम सिंगना पॉलिटिकल की ओइबा बायस ओइबा वाखलोमदा लेरगा इ ताबिबा तारगदी सिजु नाकन वना नेगेटिव सत्प यावगनी हाइतारे अदु सिंगना सिदा एनआरसी हेबजि करिनो आइ हुजि इंकरना हाइबदु जुम लाक्छि को एनआरसी हेबजि करिनो हाइबदि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नमनि अदु सिदि इंग्लिश नि मिते लोंदि कै हाइबनो हाइबो धमदा लेरिबा इंडिया हाइबो लेबाक सिदा लेरिबा मी मयाम सिंगसे अखोई मी मखल अनि अखोइन उबयाय अमना इंडिया हाइबा लेबाक सिदा लेजबा मसागी मी अदुबु करी कवि सिटीजन करम सिटीजन इंडियन की सिटीजन इंडिया की सिटीजन अमा अदुगा अतोपा कांगबु अमना इंडिया हाइबा लेबाक सिदा तंगाई फदना लेतबा यादबगी लेबा करमबा अतोप लमगी मी मयाम लाक्सनबा लाक्पसे मखल अनि नि अमना से सांग पायरगा लेबम थोक लाक्पा कांगबु अमा अदुगा अतोपा अमना से सांग पायदना हुरा लादा लागा लेरगा लेसन कांगबुमा मसिनेबा हाइरिबु कांगबु सिंसु इलीगल हाइना कवि इलीगली इमिग्रेंट्स हाइबदो अतोपा चे सांग यावदन इलीगल ओने इमिग्रेंट ओने संगसलकपा अदुगुमा कांगबुतुनेबा अदुना हाइरिबा मिहोय अनि से इंडिया मचा अमसुंग इंडिया मचा नतबा लेदि लेसिंग कांगबुसे मसिबु कमदोंना इंडिया मचा नि हाइना खंगदोंनबगी ओइबा पथाप अमखक लै हाइरिबा पथाप अदु नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कवि हाइरिबा एनआरसी से मसी खतना हाइरिबा अतोपा खुदक संगकबदुदी फॉरेनर कांगदुदी फॉरेनर एक हाइदना अम लै अदुना डिटेक्ट तोबो यारे अदुगा नौन सेंगेबा अमखक लै अमना अखोई 2020 की 3 की मे की तांग कुन निपांदा अदुगा जून की तांग कुन मापनदा मथंग मथंग थोकिबा अखोई मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की मखादगी अखोई नौन संगक का कमुज लेरी दि खंगा मखोइबु मसक खंगथोंने नबगिदमक्ता मखोइनि करी हागे मखोई बायोमेट्रिक्स एंड बायोफिगर तौरगा डिटेल कोई इलीगल इमिग्रेंट मैम से सक खंगथोंने मसा तौगे है अदुना सीना नतब अतोप हाना लेसिंगिबा कांगबुसिंग से मसीगी मितोक मया सासंसे मसी खंगथोंनबा इचम चंबा यामनदि चंबा खरति लुबा अदु म कांगबुदुबु अदुगे पथाबदुबु एनआरसी कवि अदु एनआरसी हैबसी सम्मे सम्ना यामना सांगना आइनो सो हाजगरा एक्सपर्ट नदमनि को एनआरसी सी माना ओगदबसि कना नंगना इंडिया की मचा अमु ओरबगदी इंडिया की सिटीजन अमु ओइबतारगदी 1951 दा एकोइना सही एकोइ सेंसस हाइबो अमु यावरि को सेंसस हाना हाइबो यावि सेंसस से मिकोक थी बाबने मिकोक थी बसे अमु आई मार्क लाक्सनदि यारे अद सेंसस हाइद मन लै सेंसस हाइबसि सही तरह मिकोक थी बनी मसी इंडिया की इतिहास ने रुकुम दे सेंसस की इतिहास ने रुकुम 1830 की मतमदा हुजिक सिलेट हाइना खंगनबा बंगा कनुसे मसिदिगी तौबो होगिबने अदुबो मदुदी समचन मिकोक जगाम मिकोक थिबनी अदुबो कनोगी ब्रिटिश की मखादा ब्रिटिश ने इंडिया पुमसे ऑक्युपाई तोरो मतुंगा ब्रिटिश की मखादा लेबा मागी कनोम यामसिंग के मसिंग थिने नबो गंता 1870 दुदा हाना न तौगी मतमदुदा वाइस रॉयस ओइबा लॉर्ड मेयर कोबो अमगी मखादा तौगिबनी सिंग मखादा अदु मतमदुदा माना तौगुसु यामन सिस्टेमेटिक ओइबा खरा वाक्ति हाइदि इनसिंक्राइज ओगी अदुन मरुम ओइदना 1881 दगी मिकोक थिरगा सही तरा कोदिंगे दुम थिरदुना लापदुना कैदोरे हाइबो तमदा होजिक अखोगी होजिक लाइब 2020 के 6 थिगदु से 2021 थिगु ने मदु पुलमना तरा खतरुक सुबने हद थिगदु से सेंस थिगने हाजे अनमाने थिरकपा सही तरा कोथिंगी थिरकपदुगी सेंसस हाइबो मिकोक थिबदो मदुगी ख्वाइदिगी लेटेस्ट ओइबा ख्वाइदिगी लेटेस्ट ओइबदा तौरगा एनआरसी तौगदुने 1951 दा मिकोक थीबो मतमदा इंडियाना निंखा तमबो मतुंगदा थीगेबा इहान 1951 थीगबदो अदुदिगी सेंसस दुदिगी लौर कांदा 51 के ममांगदा लेरंबा XYZ अमगी मामा बापा अमदुगी मचा मचुसिंग दुदी इंडियन सिटीजन ओइबा यागनी हाइना मान अम पीरी देन अमना होजिक करिगुंबा इंडिया हाइबा लेबाक सिदा अखोई इंडिया हाइबा लेबाक सिदा पुलब खुनी यावजरगे गाइनसी सांग ओरकांदा पार्लियामेंट लाउड दौरगा ग्रुप ऑफ पीपल हाइदरे अदुगुम कांगुसिंजो मसखंगना नेशनलाइजेशन हाइदे रजिस्टर तौरकांदा मखोइबु सिटीजन ओनबा याय अदुगा अतोपा अमना करगुंबा इंडिया हाइबा लेबाक्सिना ऑक्युपाई तौसलबा जगामा अदुदा लेरिंबा ऑक्युपाई तौरकांदा मधु इंडिया ओले हारकांदा ओन बतारगदी अदुदा लेरिंबा मी मयामसिंगदो अदुगी मयामसिंगदो सिटीजन ओनबा याय हाना लेबा याबगे पथापतो अदुबु करी कवि एनआरसी कवि अदुगा सिदा लाइबा डिलिमिटेशन सिना करिनो हाइबो तमदा डिलिमिटेशन हाइसिना करिनो हाइबो
ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯋꯥꯌꯦꯜꯅꯅꯕꯒꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯤ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ aduna state ki oina ngakpuduna makoina kano oina ngakchari state gi ngakchare aduga amuk mayam gi oina india pumbu gi ngakpuduna hairibu mayam sindigi e mayam hari mp na raja sabai to adu khalaga ngaktuine ngaktuine aduna madugi lengakpudu ngakna na bagi damakta kari to ge haibu matamda proportionate oiba area ma IC mp amo ore natraga IC mla amo ore aigi mla da aigi jaga duna proportionate oiba aigi population amadi lindra aigi mi lising kun magi representative ni ma su atopa lebang ngang na lebang ngang na MP orakpani or natraga MLA orakpani natra adu orsu magi dudadi mi sangwa lising manga ore aini lising ku manga ore adu de aigi damda thadar ko pasa haidare aigi damda thadar na lebang myang ku dum thadar ko pasa dudi aini lising ku manga gi representative ore mani lising kun ga gan yankai gi ore adu thadar ko amount sab mani thadar ko amount juna mayam da development ki pirak matam da masing yam da kangbu do adu da ne pasa yana kudong sa phange ayam du kudong sa phangre aduna madu tokdana ne bagi damda government of India na delimitation ama pangthoeba chap manaba proportionate oiba second census yumphum oraga maduna madubuni delimitation haise delimitation gi ityas ne ne pada hojik pawda ihana na aikogi ngasi bogda delimitation karak togre haba matamda delimitation de aikogi mari rak togre mari rak se ahan bada 1950 ga to the delimitation ama tawgi harib delimitation tawbo matam se 1951 da census tawbo madugi da missing do yumphum oraga 1951 da census da yumphum phangba population mayam do census uraka da 1952 gi delimitation ek aina pass uraka da delimitation tawrini sumai tawduna sahi tara mathangi 1963 am tawgre mathang da 1973 da tawgre adu mathang da 2002 da anirak tawgre ba pulam da mari rak sugre mangal surugi tanja de asida kan conflict am lai karmano 2002 da conflict am lai kaino habu tamda madi asaina haibado leibak sing ngak ne buk dam representative khando ni da representative khanbo tam sida kari legi mo tam da missing yam ba sida mukta na re ba missing yam se tanar mo tam da leiri ba lok sabha gi ujik leiri ba sit missing sangwa ga ka no de fu manga olam ba ya ko adugi duda pham na ho na ba tam da delimitation tor mo tam da kari to ge sida ka chau conflict mo la south ka aduga north ka conflict mo la ba mamdi delimitation de mi missing sum jam tor ko ne upai li de mi ji MP missing yam mak ta ba ya ta tan jam masigi tanjada maruina north sangma side ta bihar oina khangnaba bihar adiga si uttar pradesh rajasthan adig UP asini singbu jaga jadi family planning tawdreba makhodi family planning tawdabani mi ji maching nam hengalakpani na makhoina delimitation tawbada MP masing hengaleba aduga south ta leba kerala guma tamna guma kanada gumdodi akoi family planning taweba family planning tawbuna marum oida makhoji mi angang poktre marum oida delimitation tawbo tamda sisi yam hengatreba aduna madugi problem se malakpadigi akoi 2022 da lepibneba aduna 1965 19 gi kanogi matamda akoi emergency gi matamda 1975 tegina 1970 si fawgi mnda manipur da akoi india pumu gi ona akoi family planning to matamda india gi dum da phana dum ne no khonarba mi henkaladi awa india wa ne na family planning to matamda north lebo kangu dina family planning ingidre south lebo kangu china kadore akoi family planning inbadigi hojikti akanba issue ma lere south ka north ka blocks da ani ton khai de aduna hojik lere ba nauna semka leba kanu se akoi gi MP akoi gi parliament house side masida hojik thali sitche kya lege haibu matamda sitche sanipan ga mathuni pan su re hojik adu delimitation taw matamda engine ne bane ba henglo sangwa ga ni phoma lere mato madu hegalbo ma do hegalbo matamda di kamai to ge haibu matamda south leba kangu du di ya masing jam hegatre aduga north leba kangu du di hengadore adna hojik stock tawriba delimitation di free store leriba masigi delimitation gi sitawbu yani yaro yani an tawbadi india gi constitution gi amendment maya 42nd amendment 1976 tawgre IT4 amendment 2001 tawgre IT7 amendment 2003 tawgre sina delimitation
tàu một tầm da cái đó base cái đó 2001 da mikok thi cái đó adu da mikok thi cái đó adu cái base tàu cái hình cái lúc cái này huống mari tông nari ba adu ni delimitation này chứ mai am da khang na ba tham jawne du ga amana huống cái khang mong am census census sai bajina mu asai chai tara khuding pangtok ka daba tara khuding pangtok ka daba pangtok to ba ya daba pangtok ka daba mathang pangtok tu na la ko se maru oina akoi india na ningkha ta mo ba leiba ka mo ore pudi 1951 digi 61 digi 71 digi 81 digi 91 mathang thirak pasana hojik phabu to sin nipalak sugu doi ne ba adubu yamna phaba अखोई सेंसस से करीदा बेस तौदोइनो सेंसस से करीदा मुक तौरिनो आइबदा असगी इंडिया की मणिपुर इंडिया दा लेरिबो मी मैम सिंग से हेंकलक बको बनिना हेंकलइब खुदिंग मागे अवाद अपा मयाम मम लेरेपने डेवलपमेंट तौ प्रोजेक्ट से मम सेबंग ननबगी दमुदा लेरिबा मफम ममदा लेरिबा जगह खुदम लोइदमक mikok thi gi doine ba ado mikok thi bai je asai kanonu sa gre makhal ani ni face ani soi amana kai do ba amana yum masin thi ba ma yum pok thi ba english ta na house listening housing census adu ga atopo no amana ko mikok thi ba population enumeration je masini ani thu je adu laibok thi badi sei tara khudi gi hengalak ba awar apa ma yam no siam ne wo gi dam census to gado ba se ai khoi gi manipur sida di asai gi point lak chala gi asai wang ding matung na kai waisala ke hai bo matam da koi manipuri census se to biganu census to ru matam da khodi hena disadvantage oire hai bi gi koi to biganu ai no koi ho mu sangsali ba adu karigino haibodum sei mamangi sei tarada wadhoba khulgi khunjagi schoolgi semakada water supply gi transport semakada mayam singdo sengboda potu adu delimi de kano census to gadi yaroi haina xyz kangun kharana haire ko su aikoine thingibagi thaidok pion haire bagi maramdi hujik census to ko matam dadi leiram yum khudam loina count to giduni leiramba mi khudam loina count to giduni aduna asa ina hajegi bodo asa NRC kano manipur India da lebi mi makal ani haja mi makal ani sida hujik lebi mi kanja mi topu oiro o natre hariga akoi India macha bu oro loina mak occupy ta thiraga maduda amagi scheme po kano gi development gi scheme mayam sema ko dene ba masi gi toksalak bu matam da akoi manipur di mi top mayam ma leire aina khangab leire banina madudi gi hairi ba mi kok thiba matam sida mi top mayam sing se loini yoksin gragani aduna yarba makai di mi top se TV ki ganu haibane ba adubu la ibatan ai kitang di sangloge waro ya hoi ngangjar jungang toge adubu luri batan za ati kari no ne nang na hari dubu heta mito bu karam kan sangrage ne hana hai wang mala kuda gadi akoi sai akoi nauk sa na haibi gudani akoi na sai tara khudingi mi kok ti bada ai document do ai sana di yaujak tra ai miam dai tamjage document on in hin yauk tre ai na mi kok ti bo tum sei tara gi mi kok ti bo matam sida 1991 da leijanamba mi gi sang duga 2001 da mi gi thirak po matam da manipur state ki mafam sida yamna hengat khapam thok ba sang degi hengat pa mayam mu thengnare maru ina leiriba hujuk matam du di district tu yam dri ko adu matam du da leiriba district mayam sing du gi manung da senapati gi district ne ukhul gi district ne sandel gi district ne chuchanpur gi district ne hari ba jaga sida hengat pam sang de yam thung hengat la meba maru ina district mayam sing du thugariga subdivision mapan da mau maram subdivision pau mata subdivision purul subdivision cycle gafazol subdivision aduga somnu ukhul gida akoi gi kasom khulen subdivision aduga sandel gida more subdivision aduga masi subdivision aduga sandel headquarters subdivision amadi sakpi karong subdivision hai ba jaga sida henkat pom thokpa chang de gi mayam henkalame ba se kudum oina ai isam samna hai ba da ai atai ai kano tok jaroi singi jaga de henkalami ba jaga se sokol hoji koina naga haina khangnari ba sinok sino dominate toruba jaga da hengat ba khara ama aduga hojik mayam na hainari ba nan naga kangu sabe tare nan naga kangu sina moina khunda laita ba kangu da hengalam kangu ba ani gi sang se 2001 da mi kok thebo matam da fangi ba mayam sing do ai samjat khar samjan jarge adu da sang ji ngo matam da naga gi jaga da hengalam ba kangu sing na si khakta da hengalam ba mi musing thira kan da di yawum da ba adu somna kan da akoi nan naga gi jaga da hengalam ba kangu sing do
adudi man si de ira mop sang se ay maru ne sakpi karungi subdivision da 1991 mi koktibu matamda lairambasi mi 21795 leramme aduga maduna 2001 gi mi koktibu matamda 46000 sonkhalamane 100 ta habba mane le 100 sonkhalamane masi decadal growth ne sei tara taragi yeng matamda dikaya oram gi habu matamda so 116.17% orame masi prithvi de leite prithvi de leite bone ba adu prithvi de leite bo se renew recheck to matamda leram mi di lui leram mane count do madal si de lui yo leram mane ba to mo tholo chawo lui tholak bane ba masi khalai do ne mun yeng matamda masagi necessary roina leje da growth rate to gi batakta mapande gi lakpo mi mayam yawre na koi witness toigre ba witness to khangra banina hojik mi kok thibo matamda haire bi yaw kibo mayam sing do abugana hantagi mi kok thibo sida thisin mi kok thibo thir pata gadi si loin yawgrani yaw kibo sing do kari ko gadi ge habo matamda india gi oiba legal citizen amu on ki gadore ba adu on ki bata gadi ai koi indigenous people in Nigeria, more on the singi, Silang, Makon, Kana Aiko, we are citizens in India, Canona. Other singi, Silang, Hydra, singi, Silang, sing the Pangaka, the Bangi, Saktum, Sindo, Yena, Mulu, Logo, Hangai, Hajila Purina. What is the Sang? Yam nungai za thank you so much yam marik chumba wafam thambigre zana akoigi NRC hana tawgadabani habiki chap chaba wafam thambigre hujik yamna laibak thining ba kiningai masak oiba haitare pikraba population yam jajaba pikpesi ate illegal immigrant ki mapan ki changchilakpa mitop ki achauba samasya ma mayok ngraga leiba dugumba state ni maramaduna haiba aranba data singkida base tawrakanda masida leiba ki thabak thoram sing myam pakhalak pataraga dikram kutimata akai myam ma lakadaba akai be sukimatik maikai kya degi haitare threatening oiba pot myam lakado maram sina koi indigenous people singkida masya na khai singbiu na khai senga matungda aikogi census ki poche paikhalakpa delimitation gi makha taba thabak sing mathang mathang lakna bege akan ba pressure den hujik myam na pi den hujik lai sei ima dam lak chigi ima han baram gi se adu ni swai matang ki ima hujik chapchaba lenga ki maikai degi india government da akogi center da duka bakoina paikhat pe aba kari pressure pi be aba swai gi matang ki yamna clear oiba pot amaka khongthang ka paikhat hawra kanda yamna genuine oiba citizen amaka akoi khandok na hobagi tanja du haitare masida namsin gi ta diam lai bak thimdu oiduni aduna kari mo thambiding ima sam tan aham makta koi ki window tv bing mari praja myam da korum jari atwa koi ki panelist oina pambiriba jasin pham da chano pa santai gi pham da so ganone subla masi tase na ha bada koi ki sarkar na masai sida koi praja ga mukna boina khanba wakhal sulan gani ko haibadi moju khanda bam di mathau tai ba asi tawrai ba khudimak se moi masana su masa na dum post pai ba matam da mito miran chana maram ore ka ngasi 2013 tegi tawrai ba lan se dunani haiba su laikra bani na haiba pochi di akoi gi state ki oiba akoi gi su ama haibadi shanta na fana india sarkar na hara ga su akoi gi state ki su mai gi thudang adum thil lai thokpa natraga tawba ya ba haiba makhoina su khanba gi mathau tai ba sengna haiba da mamda kano mamta Banerjee na West Bengal da president la kana hai matam da ai kano to ba ai gi state che uji irang thoi aduna nang la ga phambam leite haiba bo ngammi ne ba maramdi haibadi ai gi lai ri imung du gi situation du yenga ga thabak to godam ne ba thabam to ga su thangda bana nang yum do adu to ro no ni to na ha su ai gi yum condition yeng da ai thabak to ba ya ba na te ba aduna ai gi yum gi condition do hana chap chana khoi gi state sarkar na yenga matung da wa khudimak se thengna ga da bane ba adu ne ba khoina adum last di kana tai government da dum tare e hai se maramdi leader oina phami ba moi gi responsibility ne ngasi si myam se praja na laudana khongdana na han maibel tia gas pamam thokte madu da tia gas capsule du su aram bam ne ba maramdi hai ba poto ngasi moina su dum lautho leire ngasi thoi be me irang se mito miran chana ni moi su hai be yaure adum kanu magseng na ha da khoi governor han anusa weekend na phamam ba da su mano cho champu da really came chepada armaina le mena adum proof evidence adum lainara banina asidi khanda minaraga adum thabak se pangthok pa yai ba fatte haibadi nate census to ba phai adudegi kano to boloi phai asha to boloi phai ba to bu ai gi imung du gi
ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯐꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯪꯄꯣꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯅꯗꯔ ꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯨ ꯇꯧꯔꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯊꯥꯔꯗꯒꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯒ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯇꯅ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯨꯗꯣꯏꯕ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ MLA ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯄꯤꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯃꯨꯛꯅꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯕꯨꯛꯇ ꯌꯥꯎꯖꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕꯅ ꯐꯩ ꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅ ꯆꯥꯖꯒꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯔꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯄꯨꯛ ꯊꯟꯖꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯔꯥꯟ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯑ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩ ꯆꯥꯗꯨ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ NRC ꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯔꯥꯟ ꯆꯥꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯏꯟꯕꯒꯤ ꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯒ ꯄꯤꯈ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣ SRꯁꯦ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯨ ꯐꯝꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯆꯥꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤꯔꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯅ ꯆꯪꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯐꯥꯎꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯣꯡꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩ ꯑꯃ 5 ꯈꯔ ꯆꯪ 10 ꯈꯔ ꯆꯪ ꯇꯧꯕꯗ ꯋꯥ ꯑꯃꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯏꯁꯁꯨ ꯎꯠꯂꯦ ꯅꯍꯥꯟ ꯎꯠꯂꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯎꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯔꯥꯟꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯂꯩ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯥꯎꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯍꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯍꯧꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯟꯊꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ 30 35ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯅꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ प्रजा खुदिमकी फनबगी पोटनेब सिलिसे अदु तारि पुन्ना यामिनरगा पुन्ना वॉइस ओरगा सरकारना मसि खोंथांग से अदुम लोहनिंगे गी वखलददि को अदुना मसि यामना सीरियसली पोटनी अखोइदा यामना प्रॉब्लम ओइगदबा अखोइना ngasi ओइरेबा ngasi मक्तसु दुम हाइबवादनी उखुल माइकैदा दुम तौरिसिनी अदो सिरिबा मिदुसु अखोइ केनोनली नते तौनरि दुनेबा अदुना एविडेंस मैम से लाइबनिना थाइना ना मयांगी तौबदा तौखिबा नन मणिपुरी की तौरा तौबवादनी हुजिसिना अमु हेना कनो अमदुना ललोति अदु अदा मोइगी लाक्सबेगी पोता तौरा तौखिबनेबा सिदी सेंगना हाबदा मजा मसुदु याम थोराबनिना लम दाले ऐना हाइसे कोनरक्तबनिना मोइसु एनी बाय मीन्स तौरागा फोकस तौरइनेबा अदुना एनी फुरु खुदिमक्ता खना हौदना हाइबदि मासु मचा मसुदु पोमने तुंगी फ्यूचर सेमनिंगबै दमक्तने मोइना ngasi लान तौदना मा तौदना लम मोइगी पामइसे नत्रा अदु तादि अखोइसु सी अपुनबा मानरगा यादव पोतुदि ए सेंगना हाबदा आई मी कन रुपी ओरगसु आई कनो चंगबगी वा नतेबा अदुदि आई इचाने हेना लुरक्तामनेबा आइसु ममा अम ओरसु नत्रो आई इचागे हाना कनु खंदना मी मचा हान खनबदि यारोयबा फना ममा खुदि ममा ने हारगसु अपुनबा मणिपुर ममा ने हारसु मदुदि खतंग दे अमु इगो लाकने ममा अम ओरसु मरमदि इचा नुपी सुरबलागी हाना खंदना आइना तोपा मितो मिरान जगा नानु खंगदबदुगी हाना खनबदुदि मदुदि रिजनेबल अमु ओइदेदना अदुबु खंदोकसे हाइदना हारिबा पोसिदा खोइना हाइसे खंदोगा लैसे हाइबनेबा मोइजु हुजिंबक हेता सा संदि नतमनिना हुजि खंदोबने हारसु हुजिंबक चटलोनो अदु तौरो हाइदुइ नतेबा
chap chaba maigi lobhom thokpa thodang loraga maigi rules amada makhada lehenbegi mathong ne ngasai gi shanta na hai gi boto hoji heta khoi na ngasi khandu ose hayeng khandu ose haraga moi chatlo tan thok toina te habanda leiraga suna khai singna akhoi na history da lejar pa miwe ni ko moi na sumai taroga leiba matam khar gi leiba ni ko habade khoi na su rent ama bhara lehenba matam da su 11 months ke agreement amadi inaidana habi continue inaraga phagada bo oraga na shanta na tra adum thambi pharoi da bo oraga na adum agreement amadi mathau taeba leminaraga su adu maina tawdana nakhai sengna thabak se tahuraga de heng sarkar da su yang duine se sita sengna praja miyam na manaraga haingai sida tahu taraga di ayeng matung da government pai pa matam da su mosu kok saroi doine ba sum ban jan ba kaya moi ging hang gi yeng osi ne dunia in hai ma khoi gi akhoi mina soijabane ba sisu si sengna da khona center da tainaru yaroi ba maramdi sigi pocha khoi mine thon ba problem ne ba maramdi mai gi matam du da vote ending begi mai gi vote to kaning be ngasai hai to parliament gi mp gi to boda khopada na khoi oja JEETENDRA na ga hai gi mem se aduna khoi mine soija ba poni na si che theng no modi na ni amisa na ni hai ru ba su yaroi doine ba ko adoi tari kana na protection to moina soiru ba poto moina mu sem kan sem to pata ne ba maramdi moina moi gi party moi gi mi du lakna ba khona ba da sugum ba am to selang asi oire akhoi su hana di ta sengna adum pulai de leinara mi ke do no na ado oiseleba situation sidadi masi athuba matam da hodraga di he na khoi de critical or ba tungi future uselakta ba dei ne bangasi sigi wafam khoi na maitei na hodo maitei se ta sengna ai maitei ni am thagat pai wan te yang kan na khoi mion da kano to ba pressure to ba mion da yam kan na khoi di harassment to ba mi di am ta na tam ne bangasi bauta yaring ge lo ma amasu masu adjust to ga hingmina se haiba se da ngasi su to mai ne hingmina se hai ne ba adu bu hingmina se hai na su yam kai hen ba icha su manghala ba adu gumba me am du ka khoi ni hingmina se na kamai na di leimina ni khallo ba avinash and thoni adureki kamal bab loi mang hi mem sini o adum basum yausela ba fibam sidadi akhoi su akhoi gi stand amadi lowda ba yarak tabanina masi mito miran ja se khandok si haibani masai sida kana gumba any objection tawningai su mathau ta de na khale maram de aigi mu aigi protection pizza ba haibase aigi thone ba aduna maram oiraga hairiba manipur gi leminari ba puna mangna su masi yam thuna ya hauda ba taraga dinga si adum uri sini dana for example yemu metha tegi na huji pok jatharak pado huji akhoi khara nomai kapar hoi mai kai mari jalan di idp changba ngamdri na tra tawada bu huji su yemu amo haurai sine ba asisu huji odum control ngamdri haiba wani ngamdri ba aduna bu helicopter service ki demand tawri ne MLA duna natro control ngamde tai ne ba sarkar se aduna sugum ba hena moi da su critical hayeng moi pai ba matam da su hena oisilak toine ba aduna si manamina raga prajan haiba request se tabiraga amutang basi lobby ho haiba poto ahamba round si dai request okay ma yam thank you so much ma yam phajaba form ma am thambire hujik ni akoi fresh akoi gi gun fire hai tare nongmai kapak pagi mayam ama koi hujik amuk tholak ta nang mayam am leide hai tai tongan na furu kang duki marak ta mayam am hujik anuba tension mayam sagana ko afam am leide aduna hujik ima na supan bi ki ba koi gi in case of asam ki sing ba yai makoi loin mak NRC ke ka taw kram kuda kaloina tan ki ba khoi binte adu bu akoi gi atabi ma khangdu ga hai tare adu ga genuine universities and sina kanano na tabisna kanano hai be gi du clarification ama kak set tawba adu madi gam tangai fatabe form du leide akoi gi karam matam da akoi gi deport tawba tawdaba adu ga form du na matang na matam na lakcharaga suhana akoi na khai sing bisima tangai fatabe leibna ahan ba khongthang waraga masina tawdaba ya da form du ni ha form je leide adu bu masigi apama ma matang silbe NRC or adu ga siga similar mechanism ma mana ba pot ama akoi gi mathau tai ha be gi form je lai swai da lenga nga su tawba da ba thabok thram ma pakhat ka da ba gi mathau be tarakpa koi gi census da jahi kun muki mera ja hai dar praja sing na penja da ba ma ma lakpa adu da masite sidai koi gi semdo ka da pani lali haina toroga lakpa mayam sikadai pawba koi gi 2021 da koi gi tasni ko chum thokane an taw ki batu data mayam ama koi gi lana oja JEETENDRA sama mang da pan ki mayam am leibdo semdo kane do kadai phabu chum thokam chum thokte ha be not clear adu gi potom se leide to ne oja santa dam lak chaning chu ja hujik se lenga nga tawga da ba mathong mayam ama tarak pakhat pham thok mathong mayam am tare aduna koi gi kano torakanda paikhala ka dori ba post today is the 2026 2027 sida masida data mayam sida base toroko sikadai phawba khogi section hoba tangai fadi habe form jima chaung lai aduga ram siga mari leina na miya matalingai gi demand marak sida khogi chief minister na house builder na kanoda session da assembly session na phongdo ki mafam si wafam si khogi special intensive revision na moina masila akana matam khara khogi census taptha kine wafam sida mayam na kadai phawbo swaida accept tawningai oike tawfam thokpage duga swai matang ki dai khogi 26 27 leida sigi base toroko matam da di kadai hobo section hobo tangai fati habe wafam je kamai tam biding user mahamada ko
Hosiki Honorable Chief Minister na hayo maunda hunbo na thoda de khang de ko to to na de hunbo na thoda de khang de adu bo ya ma jit no ya khoi myam chele je 31 March bawang da to da thabak loi oi bne ba se 31 March sen to kha de ko process ho re process ho ta de thingam moi si je ko already mong pia matam thokram ne ko se adu ma ta district face to le ne ko akhoi music se ngasai gi manaba haiba poto adai da karom tang haije ge ko koi kitang maning da hal lai en 1947 da ne Manipur Constitution Act se pass to ga an ba Bharat tin di merge to ding election to je si ma tam da le ba akoi gi masing je ko kamai le ge gan da 53 member we me 30 amna valley dei ne 18 amna hill dei ga bre chingi ne ba ko aduga ngasai gi mioi manga amana Mars Buddhism da nominate to bne 1947 ba da ko ngasai ngasi masigi conflict ai tare maitai dominated adu ada quota system kaim lem deba 1947 gi Manipur Constitution Act ta ko masida keno se akhoi gi ka ni masi matungda merger to merger agreement sign do matam da kamai to yo hangde matam du da le ramba politician me am do Indian politics ta ngau gi na ai tare ne ko ngau gi na dum India gi Congress party bo ero ama bo BJP di am theng to le 1980 de ne BJP to le je ko aduna ngau gi na dum ngasai Indian politics ta ngau da ngasai gi quota system den hile committee la kon article 371 c la adai 371 a Nagaland gi usi che ne le ji le re sumba mayam se la ko de gi akhoi gi ke ni Manipur si da 1971 da hosgi yamana sai pan biba delimitation to gi je swai de gi akhoi gi kano se statehood phang aw matung da delimitation to kana akhoi je hosgi 60 seat members oi kan da ngasai gi akhoi gi Manipur da seat ki division je chingi jaga jingsina tribal gi reserve seat oi la kan da Manipur da le ba schedule caste kambu gi boda reserve seat ama khak oi ngone hosgi phangi je ko ado Manipur da hosgi yeng doi si delimitation gi process se la ko matam da akhoi da ngasai gi yamaji de na sai bi do support to je ko ngasai gi akhoi gi ai sum khanjar da na Narendra Modi na la matung da India gi parliament je restructure to gi phase UP ne Bihar ne Jharkhand ne ko Madhya Pradesh ne Uttarakhand ne sigi Hindi bill hai tar ai sidau na te ko Hindi bill je gi population thorok pa sigi chang jiga South India gi population wangkhalak pai chang je ani jam khene yo aduna khena bani na sa ye delimitation to ganda if kai gumba member of assembly je masing yang pa tar di parliament gi sit chu masing yang kane adu da di South India comparison to North India yang ganda North India sina adum India prime minister je adum moi le gi phibo mam le ba aduna Kerala da Tamil Nadu da ko da ye Telangana da di delimitation je oppose to rei ne ba aduna government of India na anu model da structure se ngasai population gi size ki matungina kano se assembly masing di hana gi dum leiba aduga population nan da wajaga adugina kano se member se thangdok thangjin to ga to ba hai ne ba si su amu kano da yeng ga da mase aina chaw study am de ai jo bone ko mase gi pot structure to ga na politically kamtina political motivated oina to ba ge hai kan da Assam gi example yeng matam da ko Assam delimitation je to gre ai ba ado magi example yeng kan da sai gi akhoi gi usi samna da ko maitai natrasu naga hai se ba natrasu thado hai ba natraga na paite hai ba mana hosi Manipur le se community block ma tane le se ko masi block si hayeng delimitation to ko matam da thuga ko matam da samna hai da paite gi MLA ma ka bangam ga do jaga do madu mache to som constitution da mi chathok am busan gi ba som da mi lisima am busan gi ba sigi strategy je Assam da to hai ba si strategy je Assam da to ga Assam da me noina ngasai gi Mohammadin nai tare ko akoi gi Muslim ichinau sing haira Assam da leba Muslim singi moina ka ba ya basit even akoi uji keno da bawda maitai lairamba jaga da bawda Tripura Assam da ka bangam ga da jaga jing je sit thuga ko break up se pire ko matam da akoi population je atop constitution chakhi dana akoi ka bangam da na mi atop na oina dum ngasai gi ka bangam gi hoi chance arai da yam wang na le heba aduna delimitation process e tawdring da sugumba ngasai gi subdivision gi oiba village ki oiba directory then anuba 1980 gi matungda form tawpa anuba villages
adagi hamlet sing si मैम जे लोइमक येंगमम चंगेबको मरुइना ngasai kenoda akhoi akhoina matamdugi congress government ga akhoi ipsa gi adagi akhoi representative मैम ना lang makotpa adagi court case to bai matungina masida achievement amadi phangi bane masi achievement ji kaino aiga na sai gi khoi gi subdivision ahum da ko se RGI na register journal of india na cancel to gi ba keno ne se कहता है सेंसस ने को 2001 की सेंसस in pursuance of the order 24 to round 24 of the honorable Guwahati High Court in PIL number KR Singh and other us Union of India and others with reference to the letter 24/6 to round 23 from Chief Minister Manipur regarding high population growth rate in certain hill district of the state, it is informed that the request has been duly examined in the office and it has been decided to cancel the census 2001 result in respect of 3 subdivision Mao, Maram, Purul, Paumata and Purul of Senapati district. Hai jine ba ko. Aduna government ji assembly ji power itam nati ba khoi hai jine ngi je. Assembly ji power itam nati matam leiri hayang sit assembly umko pam dori ko. Especially zero award ke noma phajana pukhat piro aduga assembly ki resolution amdi lobi u ngasai gi han bagi aina pathok jaba resolution do na taba sidadi NRC je implement to wena haire ado sidi NRC implement to godam nate mamang da NRC gi pesa ka tu kai thoki ba ko thoki ba document phanam leiri ko aduna 51 gi census se NRC to matung da NRC to na logi ba census ne lowe ba aduna maram mo ya da kamai to ge ganda 51 sida base ro ya ganda akoi huji leiri ba manipur sida ke ni ko huji ki manipur sida adugumba pot ama ke ni update ama to hu se ha se to ganda census se to se ha se ne ba aduga adi su da ten tak le tham jage ko matam su le mo ko NRC ga mana ba model ai ta de amu ngasai gi akhoi ni yeng do je one of the model is Assam court se su one of the model ne ba akhoi gi lai thi na kamai to ge ga na mi Assam court se 1985 ta asuga AAGSP ga central government ga state government ga foreigner problem issue je address to na sign to mane ba ado akhoi na angang oi ngai matam da 19 akhoi pok ting bo me yam bo ji po mane ado matam da emsu ga amasko kana to mapotsi akoi gi leaders sing jina haidra na ta government sing jina interest lobby da na manipur gi su sumba situation da manipur accord oina to mo haibe wa dina ta ba ado makoi na pursue to ram da gi ngasi gi problem je am chauna tholei na ne da mi gi Assam court se di yam detail oina yaw je da foreigner issues je moi kamai to ge detection of foreigners je 1966 na B0 to gram ne central government ga moi ga jana che ma tripartite agreement sign to na ne ba adagi Assam da 1996 ki mamang da lakpo sing je masi gi ming gi electoral road yaw gni ado 1967 gi election da makoi je regularize to godam ne foreigner who came after 1996 ki matung da la ba 24/3/1971 about the detect to ga moi foreigner act 19 yam ji thena sa bi do foreigner act 1946 amadi foreigner tribunal order 1939 gi matung ina makoi je punish to godam ne na ta moi gi legal step to lokot kadam ni ha ko then you go names of foreigner detected will be deleted mutat kani ha electoral roll dagi ko aduga in electoral roll mutat kani such person will be required to register themselves before registration officer of the respective district da register to hai moi je ko adu matung da in accordance with the provision of the registration of foreigner 1939 na ta si foreigner rule ji chatha gadam ne adu matung da mo chahi ta le kan ko hai ba on the expiry of the period of 10 year majida ke following the date of detection the name of all such person which have been detected the deleted from the electoral roll shall be restored hai chai tara moi je electoral roll am da yaw hande na ko adu matung da ko na restore to ni hai moi adu da di akoi gi su agreement ani anjing na sign to bi ma ga akoi gi sign to mi ba kangu na solo bu da na traga government na thu sa da da le ho potuna ngasi gi problem je tholai ne ba akoi kuta only one opportunity le je hoji ai na tam jani kai no na akoi gi manipur da ngasi thoi ba irang se census sida yam ko kuki gi mayam leiba foreigner akoi gi se UK ne gi changa iba mi lisal laga leiga mayam kene gi lisal laga leiga ba tribe mayam je kari gumba akoi census se akoi sin marai se am ta tawdra ba census se free flow tawon ga ba assimilate tawala ba adu ta di lan le roi ba mamdi kai no ganda separate administration phangoga chamane ba maramdi khulai pa ba mayam sina pami ba agenda se kai no ai ganda akoi gi external force ta ye changa population je census ki manung da 2027 की census ta changam matung da delimitation tawraga akoi gi originally indigenous people oiba
population ji political size se handa halakanda non indigenous oibagi political size se through delimitation gi adjustment tuna chawthokalaga akoi gi mi jing je vote ka ba handa halaga moina akoi lamje rule toge habane habe je ai sumain tam sake okay ja yam phajaba mari chumbo ja gi wafam ya mam thambire buje akoi kanai phawba masi tahogda taragadi akoi gi genuine citizen sida kyam na masana effect torakadaba amasung state as a whole aduga wafam dum lei yam section hodaba yadaba tanjama ka hai tare chapchaba khongthang adu april lagi di akoi gi house listing house census matang asi akoi haurani population enumeration 2027 fawba February matang sumai la ane du matam sisu yamadi khoyong no matam haidu oire aduna masidai sida karamba akoi gi swift action local hara kan state gi su pressure pira kanda akoi gi karam haina in case of manipur hai tare kamai torok pai ba wafam duni sida ai oja je tena mung lakti ga swai gi matang ja topa akoi gi boundary border kan hai tare top state ki su NRC gi demand je khra leibe wafam adum leibani manipur in addition to manipur hai tare state ado akoi gi recently home minister gi wafam dega mang da put akoi tham gi bada mayam ama su mai lakpada hujik pawbagi onadi si gi pulapna masi gi tawba NRC tawbagi wafam leite habi gi phongdok ki statement am su lei ki bani hai tare oja ado hujik india pumbagi oina akoi gi census exercise ma ka pangthok na bagi lokhal iba khongthang seida akoi 1951 hai tare 1951 mang thambi gi boja gi akoi gi NRC gi edu gi pot tu degi na traga akoi gi NPR oina si gi tawraga lakpa si deida adum tawdana 2026 ki 2026 lak ki posi 2026 da kadai phawba chumthokpa ngamdrim hai bofam jima chaung lai dum masi dum chumthokpa ngamdana dum chatkidra hai bagi wahangam su apprehension am su dum lei koi film do lei hai tare swai gi matang de jai kari mota hujikcha ayam nuba ama akoi tabiriba mayam singse wakal jam khantha berega hujikti kaino da akoi tungi firep le pipe se ngasi haying dangaire aduna akoi gi magi akoi gi lan sina maram oidana akoi hiram kudum ta economically we are very backward aduga ani hiram kudum ta koi sothaba haibudi mudu oire adubu laiba anuba lenga asina hana chahi ahum mari da back lebo mayam singdu amuna kokhatna naba tongal makal gi hing dil tumba chaba kaktana yam kan hona biri haidare masi musu akoi welcome tawjari masi ma ka tawum thokpa mapi mapa amagi tawum thokpani dubu mayam tawna kwai maru oibadi census asi karigum pangthokkiba taragadi aikoina ngasi laujiriba mitok miyan chani habase mitok miyan cha ko wi arore habasi masi mayamgi akhang ahi leibiriba lengak pasingi makhada leibiriba bureaucrat mayam singsu understand to view haibu posi mani aduna hairiba census se tawkiba taragadi aikoi leiriba ngasi gi leiriba sai mamang da thengnegiba political gi oiba hujik kisana adomna khangjadabagi wane adom पाइजरीबा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिटिकल पावर से अखोई इलीगल इमिग्रेंट की खुद लेग्रेम ने है से tin se samana go tharaga amne khandabiyo aikoi di khangba ngame atom di khangbi bang ngamdabra khangde maramdi ngasi mak aikoi ne shanti leitraba shanti leitri haibse masi ama understand to you shanti lei ne khanbi gano shanti leitaba mafum amata census to ya de base india ki constitution ga article number 1948 census eki the yawani Sima understand to view Santi later bomb from the census to be yadi ebse. Adu were getting karam from the Santi later kanda a cannot to Krabagi habitaragadi 1951 da Matam to the Jammu and Kashmir is a Matu census defer Toki because of Magi lady boundary dispute Pakistan occupied Kashmir to Tigra Tiroidra Kashmir the Soxicam Tig and having dispute with Tigi Tigite then 19 Hana Hagidrico 1961 gi sidasu huzik hana mamang ida nefai ne khangaramba huzik na arunachal pradesh ai ni korbu jaga se masisu anuba arunachal pradesh oikalakpagi magi infrastructure mayam se aduna wat na maram oidana madu default ogi sumai dogdana 1981 da assam gi huzik leribo potu thigani haina lok thuro motungda sahi manga matungda haibadi assam accord gi matungda sahi manga thingter gi thigi sumai na matung 91 la ka anda huzik nagaland gi oiba wakan sisu akoi irang lebidan maram oidana jammu and Kashmir jaga sisu pasi thigide bagi maram di thigide mafum aduda shanti leitaba aduna magi section number 3 da 1948 ki goi census act 1948 ki section number 3 da yausi nangna
थीगदरिब जगह सेंसस थीगदरिब जगह खुद नेचुरल की डिजास्टर थोलबा युम कई तेकबा कदुगी नोंगलै नुंसिलकबा आर्टक्वेक लाकबा खंगौदना कॉन्फ्लिक्ट थोलबा लान थोलबा अदुगुम ओइब तारगदी मतम कनुगी मतुंगिना डिफर तौब याय मरमदी सेंसस हाइबसी यामना मरु ओय सेंसस तौब मतमदा नॉर्मलसी अमसुंग पीस तौगदमी हाइब लेबा अदुना मफम अदुदा याबा थीब याबा को दी पार्टली थियो अदु यादब ओरगदी डिफर तौ हाइना अमसु पंजाबा अदुगी पोंजे लाकबो मतमदा होजी होजी अखोय मणिपुर पीस लेरिब्रा हाइबसी लेंगाक पोसिंग नमदे खंबियो पीस करगुंबा लेबा तारगदी ऑनरेबल अखोगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओबिरिबा नगागी अमा याउबिरिबसी मफम सिदा लागा कइदोगी मा थीबा याउद्रिबना मा प्रेजेंट तौद्रिबना वर्चुअल दमा असेंबली फॉर्म याउरिबना दिस इज वन इंपोर्टेंट क्वेश्चन अखोय लेरिबा कम्युनिटी हा अखोगी नगा हाइजाजिने अदुना अखोयने सिक लेरिबा अखोयने लेजरिबा अखोगी मैदै हाइबा तारे बेली दे लेबा कामुसिना सिंग द कयाम निंग तम सत फंगे अदु चिंग मनकता लेरिबा ngaang na thuiba ani अखोगी कम्युनिटी अनि की मनकता लंबी थिंजन खोतबा मासिचे now we are boiling very boiling session namde leni si tanza sida census tawgani haibasi mati laibok thibani marmuduna aina mamang da haijegi ba mayam gi reason mayam ma yamna scientific oiba reason mayam da pira kanda laibiri ba akhoi gi kanona akhoi lengak posingna default tawba yai haiba report amusu laibani na laibiri ba LMA kano legislative assembly singna laiba magi causes magi laiba mayam singa reason da pira kanda matam khara thaido bi haibase masina amata ngairaba शांति होने तब याबा अखोगी येथोको पोनी अदुगी मरक सिदा येथो मतुंगदा नेशनल रजिस्टर सिटीजन NRC नत्रगा मानब मखलगी इक्विवेलेंट ओइबा एनी मेकानिज्म अम पुथो कांदा मिटोपसिंग खंदो हाइबनी मसीदा या रक्तरगदी अखोगी तुंगी दमक खलगा नखोगी नखोई हाइजा वारो बिगनो लेबिरिबा लेंगाको कांगु सिंगसिना नखोई अमा अनि खक्तेमुगी खल्ला कांदा सरकार की खल्ला कांदा ओ नत्रे हरका कम्युनिटी की निकाय खल्ला कांदा ओ थोबोगा यारगा नखोइना खल्लागा तौरिङैदा लेबाक मांगुदु सुरपुदी अखोई तुंगी दमक खल्ला काना मखल मखा कयागी अखोई खोंगं संगसिननबा मणिपुर मियामगा लेमिनेरिबा कम्युनिटी खुदिंगमका सि अमुक्तंग अंडरस्टैंड दबियु तौक्तोबो चंगजन गोदो खोंजंग असे मैतै खक्तगी नते लेमिनेरिबा लेमहोरिबा मणिपुरी हाइबसे एक्स मणिपुरी हाइब कामुसिन पुलगा खोंजंग संगसिननबा अखोई सेम साजरी मरम अदुना ममुतान खंदबिरे कांदा तुंगी दमुक खल्ला कांदा डिफर तौबी यु हाइबसिने डिफर तौबो यादे हाइब लेते डिफर तौबी यु हाइबसिने डिफर तौननबा अदुगा NRC नत्रगा मानबा मखनगी इक्विवेलेंट कर्म पुथोकदि हाइब मतमचा अखोईगी पॉपुलेशन अमसुंग पब्लिक हेल्थ हाइबसे मसीगी लेनेरिबा मसे पॉपुलेशन ग मरी लेमने population हाइब पोसिसु 7 शेड्यूल इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन 7 शेड्यूल की लिस्ट नंबर कनो 2 दा हाइदारे कंकरेंट लिस्ट यावनी मसीदा यावबुगी मतुंग इना अखोइना अनौब कनो समझरगा होजी अदोमना तोबगिना हाइरिबा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है तो मधु सेंसस के मरी लेंदे इंटेंसिव कनगी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन दा फंगप डाटा दो कामदोंग कलम दो यूटिलाइज तो गदिगे हाइबो पोतो मधुसु खंदबिरकांदा असाई पीबा करेंट इकोनॉमी यूनियन लिस्ट पीबा की यूनियन करेंट लिस्ट पीबा पवार की मतुंगिना कमाई तो गदे हाइबसी नोंगमनिनि सी गमनुंगदा हिंगिन तुम चा खदना हु इज एक्सपर्ट हु आर द एक्सपर्ट कना लेगे कना लेगे तो थीबेरगा मधु डिसीजन लहोब खक्तना अखोगी तुंगी इसा सुसिंगी तुंगी दमुक्ता अखोई फिरेप लहोब चुंगमनी अदु नत्रगदी ngasi थेंगनरिबो पोसे मसी साथीवा मयाम अमा थोलकनी हैबसी मितु कुदुना लेरबा खंगदुसु लेरबनीना मसी वाखन खंथबी मतम ओइरे हैबसे लेंगाक पाइबिरबो मयामसिंग थमजनी ओके जा याम फजबो फम जागी क्लोजिंग रिमार्क थंबिरे मरुइना हुजे अमता गाइरबा पांबैसे मतम लेत्रकांदा कोइने डिफर तौबा याबगे एरिया अम खक लेबेंदना स्वाई मतंगदनी थिंदा हनबा अखोगी यागद्रा हाइबसी लेंगाक न करी सेंटर दा थिंदा हनबा यानबे दमकता तक्षिनबा याबगे हबदो हुजे फावगे ओइनी मियामदा खंगनबगी वफमसे लेत्रि अदन हुजे असेंबली चथरी बंदना बसिगी मतंगदा खरगा हेना कोई हिरमजिगी मतंगदा वरेप लौरकांदा अचुंबा क्वेम लुरबा तांजासिदा खोंथांग लौखत पाहौबदु चुम्मे बफमदो थमजगे दुगा इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज जे कोइना थेंगने जगा पॉलिटिकल जगा डेमोग्राफिक चेंजेस त कयाम गामना साथीबा चेंजेस अमुक मसिदा खोंथांग लौखल हौदगदी लाकदिगे हाइबा वफमदुसु मयामम लेरे अदुना इमादा लाकनिंग बसे इमा अरोबेगोन हुजिक ओजा जितेंद्र सु थंबिखरे डिफर तौबो याबगे एरिया अमा खक्तंग लei सिगी पांबैसे ताहौरगा थिंदा हौरकांदा अखोइगी स्टेटना करम हाइना ताक्सिला करम मोंगदा अखोइगी सेंटर तौरकांदा मतम खरा अखोइगी
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯥꯈꯩ ꯁꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯋꯥꯔꯜꯕꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯁꯨꯕꯂꯥ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤভ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯇꯨ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯔꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯕꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯄꯟꯅꯕ ꯁꯤꯕꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯐꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯐꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯪꯖꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯁꯥꯟꯇꯥꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯁꯨꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯄꯣꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯏꯒꯣꯅ ꯍꯦꯟꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯐꯥꯎꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯟꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯏ ꯁꯨꯗꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯊꯝꯍꯧꯔꯤꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯕꯤꯗꯥ ꯌꯦꯡꯕꯗꯩ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯥꯏꯀꯩ 4 ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯋꯥꯏꯁꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ NRCꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯛꯇꯪꯗ SIꯒꯤꯗꯣ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯈꯟꯅꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕꯅꯦꯅ ꯗꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯟꯊꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯡꯖꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯡꯉꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯡꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯥꯎ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯛ ꯁꯥꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯁꯨ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯨ ꯂꯧꯔꯣ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯩꯁꯨ ꯂꯧꯔꯣ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ 3-4 ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯅꯦ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯀꯅꯥ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯏꯟꯇꯔꯐꯤꯌꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯨꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯃꯥꯡꯉꯩꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ IDP ꯃꯥꯔꯆ ꯂꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧ ꯆꯣꯡꯉꯛꯑꯅꯤ ꯁꯥꯟꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯥꯒꯤ ꯖꯣꯒꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃ ꯈꯟꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯦ ꯍꯣꯡꯉꯣꯏ ꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯆꯦꯡ ꯇꯥꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯩꯗꯣ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕ ꯆꯩꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯟꯊꯕꯤꯌꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯤꯟ ꯆꯥꯝꯃ ꯌꯣꯠꯊꯕꯤꯔ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯨ ꯍꯦꯟ ꯐꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟ ꯄꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟꯗ ꯆꯦꯜꯍꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯜꯍꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯃꯁꯨ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤꯁꯨꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯑꯝꯇ ꯊꯝꯅꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔ ꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯌꯥꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏ 5-6 ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ CM ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥꯝꯇꯗ ꯇꯧꯅꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯒ ꯊꯝꯕ ꯑꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯎꯠꯍꯧꯔꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯐꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯏꯃꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5ꯒꯨꯝꯇꯪ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯗꯕꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇ ꯂꯥꯛꯆꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯃꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯔꯣꯏ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ इखन खंथदना हाइतारे कोई सिचुएशन से मैम हौरक इरांगदुना फिबमदुना ओइरकांदा सट लाउना मका हाइजिनगिबगे वफमसे अनो सिगी मतांग किदा कोई इंडिजिनस कम्युनिटी सिंगजी एनआरसी से मतम सांग डिलीट तौब तारगदी कोई इंडिजिनस कम्युनिटी सिंगसी तोगान तोगान परसेप्शन हाइते डेमोग्राफिक चेंज ओइरो अदुगा कल्चरल सिक्योरिटी ओइरो नतगा पॉलिटिकल गी कनोदबो ओइतारगस कयामुक यामनमसने इफेक्ट तौरपे अदु ओइतारगदी हाथंगिबे स्टेटमेंट से कोई खन खलौदना इरांग से थोकलेना सट लाउना हाइजिनगिबो ओइतारगदी मधु अखोई लाइबक थीबा मदि ओइदुनि हाइतारे तुना यामना कंसर्न ओइफम थोकपा कनोदुन हाइतारे सय मतांगिदा सिदा करी कमाय हाइबिने गस assembly se kamai to weda masa update oi deba update oi dei ai usi ai jai to 2020 ga 2 da lower ma wire ma ko NRC je NRC implement to godabni to assembly wire lower me ba implement hai ba khoi na jin update ai ne ko ado amuk 24 do som ko wire lower ba reaffirm to ba ngahan gi yang du da thakat khra kai no ngasai gi mawang da logi ba wire sing da su manipur assembly sina NRC की मतंग सुमाइना वाइब लोगी बिले अकोई यारी दी खोनरी हाइबसु हाइद्रे बंगान की तो ओनली ओई चीफ मिनिस्टर हाइ दुदे अफबवाने को मतम खर लेरी मा हाइ मा ऑनरेबल जे सेम नाइ से एसआई टोबलो कांदा युमकोक ती गदबनी अदुना मतम लेरी सेंसस तो गदम मतम वाले हाइम ने को अदुमा नॉलेज तो खितंग एडवाइजर सिंग न ताकपी द्रबरा हाइबी द्रबरा नत्रगा स्पीकर सु सेम स्पीकर ने मतमदुदा वाइब लोगी स्पीकर दुने बको स्पीकर की सिग्नेचर ने बाई नोजिक पाथोरे दो को सेट ऑनरेबल सेट बता स्पीकर नि अदुना हाउ से किदंग ने लेबाक से की दमक फजन तो होदिंग है अदगी अमगा हाइजे के को तेतंगना लाइन अम हाइजोगे नान अखोई एमएलए में हमना टेबल थिलगा ऑनलाइन दा याव यानग्री से करी गिनो हमने दा यांगनिंग से को मयाम लोई मक्ता हनिंग से देखो टेबल थिलगा ऑनलाइन दा याव यानग्री से मैतै के एमएलए स्वयं याम बसिना अमा खंगना होगलगा अखोई यारोसी कुतौसे आई पेंदे मणिपुर इरांग लेरी है अमुकसु अखोई असेंबली से उत्तोरे ना हाइबो बोंगा मौद्रा जाला अदुबो योना खलो दौ जाला ओपोजिशन दुसु हायौदे मोइसु हाइदे अदुदि असेंबली तौइसे कइनो से अखोई वेबिनार नते वादसे याम जितेंद्र अखोई लंबी सट यादरे और निनुंदांग दो वेबिनार तो कनम तानरसे ना तौबै टाइप अदु फिरमने तौखले असेंबली से अदुना प्रजाना मुन्ना खनबिरो मतम याम लेते कमाइने तौसिगे दो खनबिरो प्रजाना अखोई कोर्ट चटपे याबा एंगल दा अखोई कोर्ट चकनी अदगी गवर्नमेंट की जो मसागी होइबा फिरेब अमदि लेहनी है नखोई स्माइन तमजगे ओके सर थैंक यू सो मच हमजन थंबिरो जाति देंदा ओजा तेंतकना सिगुम तांजा सिदा पॉलिसी मेकर सिंकिना कयम हक्चिन लौफम थुय वफम दुनि तेंतक थंबियो जा अखोई हाना ममांग दसु अखोई इशू सी यम यामनी इशू मयाम थिंग लेगी मयाम सिंग इशू मयाम सिंग से लेबिरि ब मतम दुगी ब्यूरोक्रेट मैम सिंगदुना पुक्सिन सिंगना अखोई पॉलिटिशियन मैम सिंगदुदा हाइबीदबमा अदिगी मरुइना ब्यूरोक्रेट मैम सिंगसुना हाइरगसु मतुमदु लेबो पॉलिटिशियन मैम सिंगसुना थोइने तौबिदबा हाइबमा अदुगी पोतो अखोई करमनो चुमनो दु खंगद्रेबको करमनो सुजा दुगुमा मैम सिंगदुना मरम ओइदना ngasi फिल्म जे लाकपनि हाइदारे अदुना तौदबा इशू मैम लेगरे हाइनिंग्रे मैम मंग पनमसु नुआइतबा अदुना मरमदुना हाइ पुरबोक तोइगन हाइजलकनि हाइदारे को अदु मैम लेहरे दो हुजिक्ति पुनमक पास हौखरी बसिंग अखोई यामना कनो नैनरगुमसी नौना लाकदबा लंबी सिदगिदी कोई हेना संक्शन मिननबदुगा सिगी सेंसस न मरम ओइदना लेबा मोहन काइरेन गानि खनमो कनुदी याम पंगबा अदुगा यामना हाइतबा पोट अमगी पॉलिसी मेकर हाइतबगी पोट अमनि हाइना आइदी लौजै अदुना लेबिरिबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंग एडवाइजर मैम सिंगना लेबिरिबा पॉलिटिशियन सिंगना खसितंग मखोइदा वखल अमा आइडिया म पीबो ngमनबा आइडिया पीबिरो अखोइसु पंगल अदोंगे पंगल लेनेनबगीदमक्ता होम मिनिस्टर दा डायरेक्ट वारी साबा यानेनबगदा अखोइसु सोमदा अखोइ तौबा याबा तौरके हाइबा पोसी अइना हाइजरसि यामना नुंगपान फॉर काना पुनमगी फनानोब पोदुनि नोइने तौबिरोदो लेरेगदि अखोइदुम तौरने सिना हाइजरसे अदुना नखोइना लौबा ngमोय हारगदि अदुमा अखोइना अखोइदि तुंगिदमक्ता खलकाना नोय अमा निंगम नोय अमा निंगम दरकार अखोइ तुंगलेबक थुगायाब्रो हाइंग तांगमदि हौगदरोबने तो कनोदे
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯏꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯃꯦ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯤꯜ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯛꯊꯠꯇꯣꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯇꯩ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ IDP ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯒꯦꯕ IDP ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯤꯁꯅꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯥꯏꯕꯅ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯁ 53 ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯗ ꯅꯈꯣꯏ IDP ꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯨꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯅꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯔꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯟꯅꯒ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯔꯣꯛ ꯆꯥꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯅꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛꯀꯅꯨꯍꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯏꯍꯧ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯗꯨꯃ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯑꯟꯐꯦꯌꯔ ꯃꯤꯟꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯩꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯑꯐꯕ ꯖꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ Okay, Oza, thank you so much. Yamna phazaba akhoi wafam nyuzan thambi IDP singisu yamna concern oiriba huji tanjani makhoi gi susuni uzan su mayek seng hena panbi khre ima lakche gi ma lemhoriba sitting sida akhoi gi leidiba leader singkina lengak mapu singkina yam hakchina laura kanda kari chap chaba decision low na bagi tangai fadaba du kai lofam tho I have do kamai thambi ni इन हाइदुने मिया कोई किसी फरेने तो करना हब्बा हुजी की लेरी बा IDP सिमियान से माय मफम दहललो कोई सेंसस डेट 1 नितना को अप्रैल 1 हाइबर कन माय बने अदु ममांग द मोय चलहलगा माय युम दु सहलुरोने हौरोबा केमत दिलेंग बोट पंगमदरगा पुंगान ngangbdo du ya de han moy na ngasi khuju muju da chalai padana tro ngasi awana praja mem nangi se ha ngasi siri bai chai su mem metha ta ga necessary dai chai su mayam ama kai gi no habdi iram isai gi defense ti tawda ya dabni na tawdana nongmada mi mari manga cha mem si do kari no ba moy da sorak padai na tro adu di huji chum tho haibe sida moy na kari gi yaning da balai tuino ba kari gi yaning da balai tuino ba adudi moy ngasi akoina mito miran cha chang ba adudi moy sarkar na yara ga loi mang chang hala bra haiba matam gi pali ba moy myam da wena kano tawra ne ba kuisu natro maramdi hairi ba potse akoina hairi ba potse kari no haiba khandar ba ngam da na moy na namfu da tawni kai na tawra ga di madudi am thina pharak tanara kane ba pharak tanara kane habi singasi hairi ba pose subla nangi kana ba jitende oja jitende gi nate sandai gi nate ai gi nate apun be manipur gi tungi future haiba ne ba future je sum mangdhare ba ko loi makta si khoi ka su khalu bro si gi thau kanu ga su SD tan be gi ne haire do mi gi supreme court ta case ma lai ba du moina relay ga sinja ba adu yabra haiba ni da court ta case ma lai ba file tori ba pot tu da moina ga against ga tawra to bodo ka su akhoi si adu ne je law and order se am thina kanu ohen ba ya am no weakness oire khoi mani ai na hai ngasi mito miran cha sina akhoi mani pu se pa la bra ba moina ngasi ngo si ukhol line je kara thingi haiba ta makta madu tan kanu to gi ning da na helicopter gi service ni ri ne ba lai ba di kai chatori bado ha lai ba paja kai de chatoi no habani da kari no bo khali se duin tadi sigi pot mayam ama songning ba mayam ama hoji praja miyan je phajal ngasi yengo habi rakpa matam da su na han akhoi gi honorable cm anobu sine haibada kuki gi changa protection saka na pini ngasi akhoi gi chatta ba ya da ba dir ka yem haidi ne nisikan da ba halai no akhoi handak anthony lakpa akhoi dum thado ki ni chinga ga lakpa do natro kana ke do ge ba akhoi na da su tawle ba du afa ba haiba su lo ha adu etadi kari no haiba ma phami ba noina hena leba sa thugai ra haiba gi pot ma khoi su la ane ba natro tabak tawraga di akhoi na chap mana na yenga taw haiba se koi mamang da haila adu su tawde tawdra ko su koi anobani ko tawjra ka ni na ngai ra leibani
ado sigi ona tainaba torok taragadi masu cham akhoi adum tok tabane upai leite bo khoidi akhoi hanagi sarkar dusu akhoi kemta sauna banate matam du da unify command kai dobai pithoi no khong kut par pulai ro kari gi no haiba akhoi manipuri oiba situation du gi matung ina praja gi voice oibai wane ba no mata kana no mta person nu ngai na dawlai banate ba ado same chi si su tawragadi mai mathak ta su dum tawroi haba se haidi mona sarkar pairim ne haibai wani ko aduna mar moiraga lakani aduna aina habse khanaba chainaba amma amatta pamba nate kanamta pamda buduna punga sibok ta khoi tara ga haire bu khudimak se khoi sarkar na haiba khudimba khoi accept tawraga la ineba natro nahan gi do khoi na habda abaite khoi di na tawbe ba no madu khoi apun be gi ni khalaga le adu buji census tawbi kinu mi to miran cha hana tan thoga moi gi hana khangdok sem tan thok sem te khangdok se bane ba kana no khangdok si history do thidok si haibane ba hekta mioi bani huju khudak ta heta kanu chalalo haibai wana te ba khangdok na khai seng na he census to to sem ne huji idp sing mo kanu gi de cho champu gi lampa wana tum na yum kanu to kai to tare du de kai to tare ge ba mo changan bangam duri bra ba mo mayum sab nang duri bra ba aina habdi lauraga su akhoi se seng na habdam phammi ba hana pya gi phammi ba sungai re hoji sungai re akhoi manipur sida kainom di moina kainom mas khana ge habe wakhalam khalli ba moida sagot na halaga ado akhoi di sagot pe gi wanate achumba we da chatkani achumba niom da hairakani ado akhoi sagot ta ba leite achumba haiba posi di tawse habe wani sina kana da mangja ba tongja ba haiba do moi su khallo haiba ne bain haiba si samudai heljo ke lakpi ba yengbi ba akhoi gi news tv gi notice window gi yengbi ba mayam sing da inam tang haijo bomna akhoi gi tawgudur census si akhoi government of india na all over india gi ne torok to se masida moina haisi han ram ne census obo tamda laiba april tang amadi gi na september 13 faw gi manungda simung da pamthuk bi haibane ba mi gi atop shanti leiba state mayam sina tonga tamna tawge ne leba kana shanti su leita ba koi marbu na september agi april tang amadi hongni je kari international sine ai gi thangna duna leba koi nagaland je masi july de hogne ba akhoi gi na irang july ri bu jaga sida april amadi gi hogni na eta thabak pho sari je tawgunu madu hayam miyam na mayam saurakan hena kano oil kani haida ado moina le su na hana pya matam de chief secretary na si posto do no yare lusin jare ado defense of be ba do yam nunga jenga sa khoi ngasi gi steam panelist akumang na yamna marik chumba nrc kari gi damaka tokhom thokpano haibagi chap chaba bodol mayam ama khoi gi thambire aduna nrc si he na sangthari ke hena prolong ge kai citizenship da aduga khoi gi demographic balance ta aduga loina political representation mayam sida khoi gi am uncertain oiba adugma pot ama khakti lan leigadori heba pofam sema leidaduna in case of Assam akoina su yengba yai thangna ba state ta tawthrabani aduna yamna akoina pangthokpa taraga sema se leidiba khoi gi social legal complication se yaudana process si yam fazana tawna ba adumbegi khongthang mulak pasu dakar dai aduna yamna election commission of india sugumba institution sinasu public ki yamna security democratic integrity se masi fazana maintain tawbi de hara kanda sugma pocho pangthora pagi tangai fada basu lai aduga in case of manipur gi case di maruina ko yamna kiningai wai haitare amarom de yengura kanda ko gi legal migration gi mayam ama ko gi chahi mayam mamang de mayam law raga lak pa haitare sigi pose ma yamna leidi akibi masa ora kam threatening we pot am leidi adu huji su conflict leidi bese koi lotion bal leidi sigi hore ba maru sigi mayam factor mayam gi manung da ko gi si this is also one among them oi di bani maramatuna kayam yamna masi ko gi maru oi da bagi habese masi need to the hour ni maramatuna masi tawshin gi matam da chahi cha kayama masi de tholaka da consequences adu aranba asigumba chayet na ba data mayam se yumpham oiraga state ki thabak thoram sing pangthora ka matamda lakadoriba tholakadoriba madu ki tekchak mayam do kanana ko gi punna puminara awa basi kanana kokthong da puminadri na habe so basi wahangam ni haitare so with this note masi ke ko gi dialogue program se matanga si tension jare ko gi thoram se saru ga bidun mapung fan biki bai kai kumna je panelist akuma ima sujata oza jitendra madi oza shanta kom kasuna thagar phone chal hayeng sulam da masi thobe tonga tonga mai su sing matang da naina janami tanja do ko gi dialogue forum na puduna lakche ge miyam sum soi soi da meeting ta biyu pumong ba mukana kurumjari Northeast window meeting tabiriba mayam punamakbu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi
per day 12 hours duty hours oijagani, per week ta 6 days duty oijagani, 2 years work visa pijagani, loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani. Hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani. Ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri. Hairiba thabak asi apply to biningba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani. Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankai dagi haujagani. Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankai manga dagi haujagani. Ahum subada Behran Water Park ki female retail staff tara kauri. Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani. Thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani. Hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani. Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau. Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singidamakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari. Hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagidamakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Ani subada hotel management hairiba stream asida tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigadabani. Ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigadabani. Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing haribasing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loirabasingna apply toba yagani. Loinana hairiba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phauba chahi ahum phangani. Loinana 100% job guarantee in Germany da oigani. Loinana 100% education loan su support taujagani. Akupa maro gidamak 7005063196 ta contact. Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakbu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri. Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntra taret phawbada leiba oibigadabani. Hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani, per week ta 6 days duty oijagani, 2 years work visa pijagani, loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani. Hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani. Ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri. Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani. Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankai dagi haujagani. Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankai manga dagi haujagani. Ahum subada Behran Water Park ki female retail staff tara kauri. Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada
165 centimeter ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol Gidamakta 7005273217 Natraga 9366230077 Natraga Aikogi Office Northeast Window TV Building Hatta New Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Northeast Window Meeting Tabiriba Mayam Punamakbu Taramda Okja. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Manipur के अहम न्यूरो पेशेंट्स के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंगल मथक तोंथामिल कायदा हांदुक्तरे हॉस्पिटल असना मरुना बीपी स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर नमी गुदुंथिबा स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स स्पाइनल ट्यूमर अमगी माइग्रेन चिंबलाइंगली हॉस्पिटल असदा न्यूरो की लाइन रचंबा अफबो मखलगी खुसु खुलाई अमगी मशीन मरंग कायदले मशीना कोक मई लेनबा तोंतोंबा मखलगी अनाबसिंग इंटिना लाइंगली लंदमसिदा न्यूरोसर्जन यामना तांगलिबा मरमना चिन्नुमदी अरापा हुमदगी लाकबा अनाबसि न्यूरोसर्जन उननबा होनबदा अवाबा कया मायोंगदरी मसिदा सुनतना मतम तुंतना अनाबा लाइंगना मरम ओरगा खुदोंथिबा कया सुमायोंगदरी मसी पुनमतगी खरदो ओरबसु कननबा डॉक्टर पार्किंसन सिंह MCS न्यूरोसर्जरी एम्स न्यू दिल्लीना मसामकी हॉस्पिटल असिदा पुन कुमरी लेना अनाबसिंग लाइंगली हॉस्पिटल असिदा अताबा ममलदा लाइन मतनतना OPD जनरल अमदी ICU बेड्स ऑपरेशन मेडिसिन एक्सरे अमदी लेब कमेटी नबसनसु अताबा ममलदा हंगल्ली सिमुलेशन बे अमदी खुदों साबसनसु लोबियो हेना कुबमरो दिनमक हॉस्पिटल असगी टेलीफोन नंबर 7005341166 नजगा 8974572152 दा पाउ फबिल यागनी